Ćao svima, ja sam ona i Vileta Unašao. Kao što znate, skoro sam bila u Bugarskoj i jedni moji fanovi su rešili da mi poklone poklon za rođendan, jer je meni nekoliko dana prije toga bio rođendan i vidite što su mi poklonili. Naravno, na Harry Pottera, oni imaju sina koji je isto fan Harry Pottera, pa kad su vidjeli da sam i ja, rešili su da mi poklone ovakav poklon. Sad ću vam pokažem šta sam mi poklonila. Prvo što imamo, to su ovakve olovke Harry Potter. Jako su lepe u svim bojama, to mi je tamo za sljedeću školsku godinu. Vidite, evo, ovako izgledaju i dalje što imamo. Dalje imamo ovako oštrilo, ja već imam tako, pa tamo ih imam dva. Možda nađete video gdje sam otvarila ovako isto oštrilo. Što ovo isto... Čekajte sekund. Dalje imamo ovakvu, kako se zove? Flašu. Na Gryffindor. Mi se jako sviđa i jako je udobno. Ovako. Dalje... čekajte, nisam pokazala sa druge strane, izgleda ovako. Da mogu zaboravim. Dalje imamo ovakvu Harry Potter pernicu. I jako je lepa. I pogledajte kako je ovdje ovo, kako se sad snima. Rajfeš los na munju. Isto je jako lepa pernica, isto je za sljedeću školsku godinu. Evo ovako izgleda iznutra. Već se približavamo najinteresantnijim. Dalje imamo ovakav novčanik. Ovo je pismo iz Hogwartsa Harryu i evo iza... To nije piše. Ne znam što ste pročitali. Evo ovdje piše Harry Potter. Ovakav novčanik i... Unutra... Samo sekund. I ovako izgleda iznutra. Dalje imamo podlogu za miš i klavijaturu, ovako, evo ovako izgleda. I sad ću da otvorim da vam poklonim. Ovdje smo inače tražili ovakvu isto, ali gdje nismo mogli naći, to je samo da kupimo. Bilo su ovakve samo na Harry Pottera. Ovakve, za klavijaturu i za miš. Inače ja imam laptop. Dobro, miši ću da koristim za miš. Mogu da instaliram onda neke igrice pa da igram, jer vidite koliko imam mjesta za miš. Dobro. Ups, kako ja ostavim. I sada imamo najbolje. Ja mislim da je ovo najbolje, to jeste. Ovo je Harry Potter Lego. Samo pogledajte kako dobro izgleda. Evo ovako. Mislim, stvarno je predobro. Vidite, evo šta sve ide uz njega. Uz njega, detalji koji su. Sve, evo. I predobro je. I jedno čekam da slažem ovo. Samo pogledajte koliko je lepo. Ja mislim ovo je na Gryffindor, da. A ima na Slytherin, Ravenclaw i Hufflepuff. Vidite. Tako ima. I predobro je. Ili ovo, čekaj. Znači, ne znam. Ili... Ne znam da li... Jer meni se čini da idu svi fakulteti. Ili nisam sigurna. Ne znam, zato što je na ovoj slici ovako kao da je samo Gryffindor. Ovo su svi fakulteti u jednom. Vidite, ovo je deo gdje je Gryffindor, ovdje Slytherin, Ravenclaw i Hufflepuff. Sve je predobro. Evo je kao ovaj, kako se zove? Kofer, da. To sam sad zbrala kako se zove. Da, i predobro je. I da čekam da slažem, to jest danas ću već da počnem da slažem. Ne znam samo koliko ima detalja, ne mogu naći gdje piše. Ćemo da otvorimo da vam pokažem šta ima od detalja. I... Čekaj... Dobro. Evo. I... Pogledajte kakve nalepnice. Predobre su. Sada imamo ovakve. Podlogu lijepo. I kako su ovo lijepo napravili. I ovdje već ide sama instrukcija. Na kraju kako ću. Na kraju. Da nađem. Nema slike kako ide na kraju. Ali, prvo, samo pogledajte koliko čega ima.
Snimat ću shortsevi kako pravim. I zato možda ćete da nađete na mom kanalu i da vidite kako ja ovo sve pravim. Kako izgleda. Da, evo imamo ovdje, vidite, već razvrštavajući šešir i stolica gdje sednete da saznate koji ćete da bude fakultet. I ovdje ima i fakulteti. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw i Slytherin. Evo je McGonagall i sva kosa, lica, noge. I evo ovakva mogu da bude ova i gornji deo tela, tako ćemo reći. Wow, predobro. Znači, videove da ih snimam i već sad posle videa već da krenem da pravim ovo Lego. I zato, ako vam se sviđaju ovakvi videovi na ovakvu temu, stavite lajkove, pratite moj kanal i čao svima!